Hey, my brother, let me tell you, I cannot divine where the message is coming from. I'm not a Sangoma. I don't perform ritual activities. In fact, how can you send the message and not send your name? Let me call. Vishini ene una namba phone zanga ngazondi korisi kadi asiyanga ndandu pipangelo musendela message ndisango zviumbula urudo phone message ndako musendelo muinforma zote zvenda musendela ndi zvabukuma na munyanya uko yobone zvabukuma borosu una zvimwe zvineti zvipfesesi tikwanori ndibone busendo message mara ndandi kwamba nabonenga phone zvesve rikwamba hombo dijenda message ndando divudza uri atinga usedzi ndoto wanori namba phone tidzidzivi nazori lebo dochata tizvidzivi mara wailebo kanga songombudza borosu wailebo asongombudza vishini wailebo akoteyonivudza azvituva necessary ranivudze ngori zviyafana bewe anichapana ona rali anivudze zvadonikwetana kana nivudza nendisiye ningayana one mumbuloni wanu ucheonena kani nditofoda kadi niivonena borosu vasongofoda tikohana one nemunyanyani ndori ndidoyana ati ndiko pati ngaono kwatana ndiko pati ngaono vana valuvalu na buhali hawe bunonga ataru asongo chadzifonele dzinamba phone ndomusendela message nga phone tuku na zvino rikwamba so ndiko senda mumwe boroso zvino pfi date ndi alini ndikwamba ri munyanya wone ndi walini onapo petu bone bobe wasamini vishini asongo budzise sango bidzwa ndafuna ndingadiriya ne hanga doya ngori nenda sayana ene hanga doya andiko zvipfa boroso ribve kazvo message wochena kavari ndi uvale ndambo di dropa ndavula la message boroso wone bosenda zvitu zviti message wone wochinjwa petu uti upfi victor boroso not lebo ndambo dingala nda delete message ana lebo khangi ukwetisa zvimwebo wailebo achinga humbula uchata ape achata udova onkata atiko hano rinena lebo arichamba mara waika munyanya songonramba ndikoita zvolenga nendikotamba ndambodzisedza namba phone dza lebo ka phone atichena ndando delete ndambodzitopelela ka Facebook ndatomosedza profile pic yawe oba ya pic yana tulimungana wawe ndambodzitsori ndibone zvo postwaho ahuna post inokwamba zvimwebo kana inokwamba ruko dova na munyanya kana inokwamba zvinokwela ka munyanya ndapandisi chapfeseso rukwete yani ndambodzijena ndambodziya namba phone ndambodzibva ndadzidaila ka phone andichifoneko soko ri namba busy ndadova ndafona yari namba busy kaniko ri namba busy ngori ubusy kana lebo dobo rejecta namba phone ndambodzidziseva ndajena ka WhatsApp ndari ndithome ndibone last scene andichisedza ne atizviboni na profile pic ativoni na status chawe tichiboni alebo khangi autoba ombloka andite mini nditonga ndisanoka abelebo khangi hayi ukoroka mara ndazvipfeseso rute yoboka ndambodibhaka zvondari nditozvibona ngachamechero nendadova ndafona yadova futi ayari namba busy ndadova futi ayari namba busy ndarira nditofona nga private lebo dinori afari private achenda fona phone yone haifari ndadova ndafona haifari ndadova futi ndafona nga madekwana ambodifara nendambodiseya arivo tofonelela untseyana ndari levo novoshumisa chikuwana kana zvikweta ngori uko dochatana kana uko zviitela untongelana ari vishini rachambanga chivhendana ndari levo khangi uko mbvonyolana one uri ndine ozvipfisa hani ari ndotopanga chiseyo uri ndinwi nodhitowana uno uri atidhini niyambudza pfitaidzo ndimini namusinofona ochinyala mini ndari levo khangi ndofona nga muchato ndikopfa uko wambiwa nga hamuchato upfi uko yohayariwa na chifato onenne waini songo chanramba ari vishini zvinena kwamba ndimini oneni kwamba nga muchato wanyi natipesesi uri ni kwamba mini sendani namba phone dzanunga samese ndidonifounela ndichipedzobhika okay lebo ndidova ndorindela eneti ari tangane ka page 10